Kublaya pi barok ki bapet ya kene ko kubor upet ngo cable news. Kimat bakong san menta kata yo kinong. Menjur ke sorkar jela ya ke jingpin ke latama ya ke service rule bat bantau ya ke PTCS. Undan jingpmu ke sorkar jela ban pentrekam ya ke uniform civil code ha ke jela. Thap kerteng ki kertong ban aireng ya ke election MDC saka ki HDC bat JHADC. Mi kipat ba kathan bernihan ban penrem ya ke jing bom shimkya ke sorkar ban weng ya ke jing jaklia ba mi na ki karkhana. Sya pengat sangut ki padar salesian ha ke contempt of court. Yo jing bit ke jela ban ti do yong da ke jing start sayan. Bat rengkat ke duai pirat ban roi ban par la penkut no ya kale enyam sojer. Kakan hon menteri kabelaya kenduk hakas ngipalai kala aju menjur ban pen kala thamai no ya ki South Lake service rule bat bantung ya retired Colonel Darrell Hopkins kum director jangka Sainik Welfare Meghalaya bat kala menjuru ban thau ya ka Platangka Cooperative Society PTCS ban ajing kerjaan ya ki self help group ke bala penya daki kentai ban penyar ya ki jingseng kam jongki. Habai keran bikin pathai kubor Menteri Rang Ba Kerjala Konrad Kongkal Sangma ulong bagi South League Service Rule balapan kela ki kentup yaga the Meghalaya Accounts Service Rules kat kendai sepak kendai pun riau, the Meghalaya Local Fund Audit Service Rules kat kendai sepak kendai pun riau, kajeng perkelah temai ke rule basan jang ke Meghalaya State Electricity Regulatory Commission Rules arhajar arpulai, bat ke Meghalaya Food and Civil Supplies Rules arhajar arpuwei. Ulong bakaladan gejing pensange akaban kentiu kerdan di kitanat sarkar kumtala penkla thamai no yakini ki rules. Most of them were routine agendas in terms of regularizing certain aspects of certain service rules which needed to be amended. There were 4 of them, and these are just routine amendments that are required to be made. Otherwise, as you're aware, that the departmental promotions are stopped, and that becomes a problem. And hence, these amended rules have to be in place. So the 4 rules, service rules, which were amended today was number 1, the Meghalaya Accounts Service Rule 1996. The second one was the Meghalaya Local Fund Audit Service Rules 1996 of the principal rules. And then was the amendment of Rule 5 of the Meghalaya State Electricity Regulatory Commission Rules 2003, and the 4th rules that were amended today were the Meghalaya Food and Civil Supplies Rules 2001. As I said, these are basically just basic amendments made in order to incorporate certain OMs. In some cases, certain wordings have to be changed, nomenclatures to be changed. In some cases, because of certain decisions made by the cabinet, certain changes have to be made in the rules to comply to those decisions made in the cabinet. So these are just routine amendments that were required in these 4 service rules, which were done. Menteri Rang Ba Kerjala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong baga kenun menteri kat ajeng menjuruk ordinance ban penhek ke song tengka jangka contingency fund Kerjala syaka syahajar san kelur tengka. Konrad Kongkal Sangma ulong hadian baya kembang tengka la menjuruk yang dorbar ke bandlut ke benta kanu ketenan. Kumta on hak banwan ra ke supplementary demand kenang banla ban penlut kambun dari renkam pada ke supplementary demand ru di ban menjuruk ke yang dorbar. Kumta ke contingency fund ke syak ban penankam ya kani ke kendon. So the corpus has been increased to 1,000 crores to meet additional demand. Just to clarify with everybody, what contingency basically fund means is a provision within the budgetary system of the government, where once the necessary budget which has been passed by the assembly is exhausted for a particular department, it has to be then moved through a supplementary demand in order to spend more if required. And while the supplementary demands are to be passed by the assembly in the session, the contingency fund allows that provision to be used. Now, this does not mean that we have contingency fund that comes in and we
increase the amount in the terms of the cash flow. The cash and the money is already available for expenditure. But because provisions are not there within the budgetary provisions, since the budget was passed by the Assembly, we need to move to the contingency. And even now, as I said, since we have cash available for certain expenditures, the provisions have to be created, and hence the contingency limit has to be increased for us to be able to go ahead with those expenditures. And hence, this particular provision was incorporated, and an ordinance has been brought in to increase the contingency fund provision and raised it to 1,005 crores. Kanuan Menteri Kelasya Megarai ban pengenria ekjeng Menteri Kam ya ka Swachh Bharat Mission Gramin Plus na katanat PHE sya katanat CNRD. Menteri rang ba kejela ukon rat kongkal sangma ulong banamar kejeng ek balamat da katanat PHE ke Menteri Kam ru ya ka Jal Jeevan Mission bat kejeng duna ha kejeng don ginong trai ban Menteri Kam ya ka Swachh Bharat Mission Gramin Plus. Komta ke Sarkar Kelasya Megarai ban pekerja anu ekjeng Menteri Kam ya kanien na ka PHE sya katanat Community and Rural Development CNRD. Ulong ba katanat CNRD ka doni ginong trai ha kisnong kitau ban Menteri Kam ka project bat kibabun na gijela ha kari kilale kumni. Namar katanat CNRD ka doni ka kor bat ginong trai ban Menteri Kam ya kania ha kalenti ka babiang bah. Ulong ru bah kajeng yalang ka barang sudap bat ka Jal Shakti Ministry Menteri Sarkar Secretary bagi officer kela ajeng mut Sarkar Meghalaya pan pekerja anu ajeng Menteri Kam naga PHE syakatanat CNRD. Kekanuan Menteri kela ajeng menjur ek ordinance ban kentup ajeng penkela ha ke Goods and Services Tax Council. Namar bekla don katto kan ajeng penkela ke Belashim da ka Goods and Services Tax Council ke bementa ban sekentup langno. Ukonrat kongkal sangma uloang baik ek ordinance lawan ra ban penyak denti kirai ke Belashim da ka Goods and Services Tax Council Haka Meghalaya Goods and Services Tax Act arajar katnyo. Also, we had a decision today. There is the implementation of the Swachh Bharat Mission is, as you're aware, Swachh Bharat Mission Plus, Gramin Plus is going on. And in that, because of the challenges that are faced by the Public Health and Engineering Department, since the PHE department is also implementing the Jal Jeevan program, and because of the shortage of manpower to implement the Swachh Bharat Mission Gramin Plus, the decision was made today by the cabinet to transfer the implementation of the Swachh Bharat Gramin from PHE department to the CNRD department. This is being done because of 2-3 reasons. Number one, the CNRD department has the manpower at the grassroots level to implement the project, and this has been discussed with CNRD department. Number two, most of the states in the country are doing that even today for the same reason that CNRD department of respective state governments have the necessary machinery and manpower in the CNRD department to implement the Swachh Bharat Gramin program in a much faster and better manner. And number three, in a recent review meeting that was held with Jal Shakti Ministry, the Minister and the Secretary and government officials of Government of India have suggested to Government of Meghalaya to also shift the implementation from PHE to the Swachh Bharat Mission. So it's to the Community and Rural Development Department. Kekanuan Menteri kela ajeng menjeruk ban Menteri Kam ya kapla tangka Cooperative Society PTCS na kebenta ki kenhun berap daladia ne ke self-help group jong kilong keme ban penia ra kejing sengkam kejongki hakishnong keberan kita nong kendong jong kejela Meghalaya. Menteri rang ba kejela uloang ba kejing don ki self-help group kela kiau na ka 1,000 ke 6,000 katra capalat 10,000 hendreus pa anyup sauteli menta. Bagajing don kidkot kala kiau na kalai 4,000 syaga san point arlak ngot kikenthai. Bagajing penyat pisah jong self help group kala kiau na ka 10 kelur tengka syaga 1,000 kelur tengka. Ukondat kongkal sama uluang baga plat tengka Cooperative Society PTCS kan terekam kung ganong bay tengka ya self help group. Bagian la ban ken show pisah bat syemekarai balasya bakan long hadu shposian. Na ka ay ka bagi ken show klam dan kam menyat ikibabun ki kendon kumbalong hakibang. Ulithoro begladan sauteli gejela hakari kibala sedang ya kum gane Cooperative Society kebagan thab ek Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, bat menta ka Meghalaya. And we have decided today in the cabinet to open up a
cooperative society and apex cooperative society of the women's self-help groups for financial services. And we are planning to call it Pla Thanka. So Pla is bag in Khasi and Thanka is cash in Garo. So Pla Thanka Cooperative Society, which will act as an apex cooperative body of the SHGs for financial services. What this does basically is to allow more access of funds through again a cooperative model at the top and apex level, where all the SHGs will be free to join this, subscribe to certain shares, and with a certain amount being subscribed in here, they will capital and the amount that we expect will be subscribed by the different self-help groups. And as they subscribe into this and they deposit certain amount, they will be given access to funds, 5x or 10x of the amount that is deposited by them. And the benefit of this is, of course, that the cash will be more readily and easily available rather than them having to search and apply to cooperative banks or to other commercial banks, which then delays the entire process of them working. So this will allow and act as a financial corpus and a financial mechanism and a system that will be meant specifically for these self-help groups. This is being done in big states like Rajasthan, Andhra Pradesh and Telangana. And Meghalaya today is now the 4th state to come up with this model. And this is again in line with our commitment, which we had made in the cabinet retreat that we had in Sora, where we had mentioned that we would like to see not just Lakpati Didis or Lakpati Kongs or Lakpati Abis, but we would also like to see that they become millionaire, which is 10 lakhs in terms of their revenue and annual turnover in a year. And that can only happen when they have got accessibility to funds like these. So earlier, the scope of availability of funds was limited to the particular VO or the CF that was there, and they were limited to only their groups. But now this will allow all of them to combine and come under one umbrella. And obviously that would mean much higher accessibility to funds and a much larger scale, and in a much more organized manner. And we're hopeful that this will again act as a catalyst to see the next level of growth within the self-help group movement. That's Menteri Rang Ba Kejala Konrad K Sangma hakasngi palai jong katayo ula keren da kabasai kedan ba kasol Kejala kam dan jing temu ban Menteri kam ya ka Uniform Civil Code UCC bat ula ongru ba ka jing Menteri kam ya ka UCC kam long ka bayahab ne ka babyang namar bakari India kadai ka badon bonjat ki kolshor bat kijai penrio. Habai keren bagi nong pathai kubor, Konrad Kongkal Sangma ulaang bagi Uniform Civil Code UCC. Kadai kejing temu ban penlong ki baro ki berhenti lang. Bat kamlong satya ka behap apo kari India, bad ulaang bagi dan kiriu luam bagi jat ben riau tenrai ki badan ki kejing lek ki bakerpang. Ki belak ban om yahap bat kani kejing penyak berhenti lang. Ulaang bagi jala Uttarakhand, kalong kejala ka benengkong ban pentrai kam ya ka UCC. Tenrai kam semel kentup pat ka custom ne kejing lek tenrai jeng kiriu luam. Ulaang baladai ka bil hakari ni kejala on penbena bahakari berokawai di ban shimjat na kakami kejala Meghalaya kan kersane kani mar kita kijat ben reu ki ba shimjat na kakami kumta kan syong baro akur kompen wandor ga bel ya igi bentai ki balatau bandan ni kejing renti lang bat hakan uklenti Konrad Kongkal Sangma ulaang ba kejala Meghalaya kam dan jengmu ban pentri kam ya ki UCC bat kam dan Satyaru hakamat trikam jengka. There are two parts to it. One is the concept itself, that Uniform Civil Code, the whole thought process of what a Uniform Civil Code is. And then a bill or an act that defines what is in uniform and what is not uniform. So these are two different things which you have to look at. You cannot put both together. Why? Because a Uniform Civil Code as a concept of making sure that everything becomes uniform is not possible in India, because again there are tribal communities, there are different kind of communities, indigenous communities who have their practices, and it may not align with the government, with the other communities and the uniformity that maybe some people would want. So therefore,
that concept to impose it on every aspect of life and every community and everything uniform may not be possible because it's not correct, as I said. But uniform in certain aspects and keeping certain communities out, like for example Uttarakhand has clearly mentioned that tribal communities and their practices are not part of the uniform civil code in Uttarakhand. So like that. So now if you bring a bill that as I keep repeating, at the national level or at the state level, and say that that the whole country will become matrilineal from now on, I think Meghalaya would support that bill because we are a matrilineal society. So it depends on the content of the bill, what is going to be uniform and what way it's going to be uniform. So it's premature for us to talk about that. For us, as a state government, we are very clear that uniform civil code is not in our agenda to bring in a uniform civil code. We respect the secular fabric of the state, of the country and in the state. We respect the identity of our different tribal communities, and we are very clear that the protection of these practices of the different communities must be respected. Kikertong jong kiseng san partai baper ringkat pat kikertong klem seng na ki constituency baper nado kala asking uplay jong katayo kilala ban tap kerteng banya konya ki election MDC Shah Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC bat kine kikertong kilapen pa ya ki jing scam jing mut bakin job ya ki election lengba ka jing kersan jong ki pat ba. Ki kertong ki balawan mantap kerteng menikon ki election MDC haki constituency baper ki bahab hak East Khasi Hills hadok gajan miet jong kalai puai trip Kuala Lumpur arajar orpusan ki kentup nak seng Kongres keseng NPP ke UDP ke VPP ke HSPDP ke BJP ke kenambat ki kertong klemseng ki kertong ke Kongres ki balalet mantap kerteng ki kentup iba pencengan NCM na maukar pentorom kra ba El Banpira basayom white na Meliam ba Manuel Badwar na lan kra malki ba Gerald Chulai na Jayau ba Wan Seng Jerwa na Mulai Rilang Nong Klau na lang kerdam let gro Monak Chabong na Nong Shken ba Alan Victor Lengdot na Nong Tamai ba Nathaniel Osbert Ramai na Soyong si dangilawat ka Fidavit ilap ba ikong ay bandamplin ila mislead ya kipai ba dabai ong ba ngala politology mereka Fidavit bang ilap ba Fidavit jong she's only class 12 passed te kamot hadu kata ila ban exploit the religious sentiment di brio okay Fidavit be file for bile MLA election she's only 12 pass there's nowhere mdan hangno bo padi baila politology te kan ne pan issue ba lada ila not ban thok di ba choban job ngam tip shon the job in le you mo the sakaway pat nga pa manong ba nga try pilai ka statement jong president jong ka VPP bawong ba lada ka VPP ko na ka bor ngin dawai ka 371 tingam la ban su thu la long kum tu brio bawong akwa te ka ye taman rayo kan thangno ha tengah so ka ba mansau kani kerpat ipa jo kari khasi ba mdai ban bit ko magini ki party kan mau de ka seng congress ka ba ka 6 schedule ba ladang idang sngai hadu menta ka khando ka syap kriti ka dostur ka sanchar khadar ba bu long shwa man shwa bat ka jingte la ka mi khi pateng jong ki wei ka dei ba ka jing i jinga jong ki no yalam seng congress panahi ka 6 schedule an shwa nuk sa ye phi mo VPP ka kwa 371 an shwa ye phi wi nuk sa bare lada ka khamlong kongsan ka 6 schedule ka 371 nga try ni tipai ba bai ka Jammu and Kashmir manta la Palong Union Territory ba la phia kilai banta Jammu region Kashmir region Ladakh region nga try ngila yosno ngila tips from Sonam Wangchuk badai engineer by profession lani udai engineer manta ula yaki bandawa 6 schedule ya ka Ladakh region Ladakh ka khamla ka 371 ya ka 6 schedule nga try ula pan ka 371 dengan chuai nuk saya pi ba ka 371 kami ada kamte la kami khi pateng jong ki ge bre kon ai phi nuk sai paret na thrai bon na padeng jo phi la poi Dimapur kadai ka banta jong ka Nagaland da phile ang to pim so sho ba kadai ka Shillong naga tenga nga so ka 6 schedule kadai ka an ka ba kham biang manyada ngi ki rai jai ban riu ri pa pi ong ka khndo ka shap ka riti ka dostor ka khai ka pateng ka sanchar jong ki mo ka rukom sanchar ka babu kilong shwa man shwa
dinang ta ban ka seng kongres ki kerpat ki pai ba ban ai ke jingkersan seng kongres ba benginum do ini ka an ngitang shudo ni ka an kemot ke jab rew milaja Na keseng NPP kebelatap kerteng kitentop yo ba Fanten Joseph Lakadong nala imkra malki ba lam prang bla namo prang dingyay ba Finestar kar kongor na meliam Kordor lengdo nong kendri na mau kar tutarong kra ba Elias Karbi Kio na saong kam ba rabok lang tensong na lang kerdam lakro I Kongres Mary Karpuri na nong sken ba ba sabnen malngyang na soyong. Pi ka jinglong confident jonga kamde tan po maliam bangin job. Namar na po ki CDC la penyang do arp sangut ki karton ki jongi. Tiada kalong kembolong matahi maksimum ke nomor hi ka NPP kan nangla ban sei ya ki nam job ni konsi ki baper nomor ba ki ka jing snit ki bas kem ba ki pai mat sepo ka parti NPP nam ta ki babon ba ki kam ki balale apo ka dis council ba kam ju apo ka stir ro kam ju tikdon ba ka jing kermen ban job maksimum nomor na ka ki CDC pin haban ya kun persya bat kawai ka political party nang tero kabakam nya lajong baki iet ya ka jadung real MP ban ong kumta kam dei mar baro brio masong hapo ketika jalan meglang i ejat meriu mana bab mi ejat meriu tu ladang ladi sang tau ing hong salang mat mo re baro ki paj bahi nasor ne na kandong ki ejat meriu ki dong ki kli ya ka jat meriu ki ngam ngej ba kata ka jing kam jang wi argut ba kin ong kumta kan long ke badai ai paj ba kin bisa ki mur ba ejat meriu ngi bong ejat meriu ngi le ka kam ngim he tangkan dia bat ka NPP hi ka ngej ba ka jing sakri paj ba ka pongsan ka kam ka bangin peni syak paj ba krab gen yo ya ka jing ya ka ketien menu la ban keren menu la ban halashi pastai rei kita kitien ki longkam de longkam mo rei ka bakal matahi na ka parti juk NPP ni keren jok tien bat ka kamru ni penolong dei kata ka jung confident jungi ba ki paj ba ikan a ka jing ya ka parti NPP kam tam ya ki kertong ba fair ka ba gila sei numar nak liang jungi ngila da pet ngila da thong la da wa ya baro ki kertong ngila pet ya jong jemang jungi bar khat na ro ka jeng nang ka sa ka jong ki ka jeng long ka jong ki ka akor ka boram ka jeng long tibri jong ki bat ngi kita ka jeng long ki quality sebab ha paj ba ni konsi ba fair kan dia di ki kertong jungi ka NPP Na keseng UDP kebelatap kerteng ki kentop yo ba Augusta Jerwa na Jayau constituency ba Desmond Lingdok Maulong na Nong Thamai constituency ba Matthew Beyond Star Korba na mau plang dingyay ba Mitchell Wankar na laban mau prem rengkat lang lendem na lang kerdem lakro Anthony Justin Kongwang na nong sken Pi haba iet ya gejat beliau ke parti ni sling ni crowd ya kinong pat jungi menteri borba menteri mentoy ya ke imlang salang ke konstituensi ke joki katahi ni kadak bagi jat beliau tang ban subun sawa selenti singke but kasik schedule khamtam hajla meghalaya kumbe philai I sai kedar hapo Mizoram Kimizo Kimyo District Council kiyo kilai kichakma paskiwe ki jat beliau kani kapau kumba kani ka parti ka ba champion ya ka 371 kakwa ban punyo District Council ya ki coach ya ki rabhai Risbon ki kertong ka VPP kebelatap kerteng ki kentop ikong ai bandap len lengdo nong lat na meliam ba Edison Karum Noit na Maulai ba Winston Tony lengdo na Nong Thamai ba Saibor lang warba na Mau Kunro ba Dani lang setiak na laban ba Kitbor Siam na Nong Krem ba Denzel Renat Chen na Jayau ba Lancaster Marbanyang na Mau Plang Ninyay ba Strong Pila Karjana na Mau Karpentarong Kra Idai TH Majau na Laim Kra Malki Syambor lang renja na lang kerdam lakro man balang thaba na nong sken bat ban perkhat nongrang na soyong Dikinu ki an makana ru larangi lapoi hi ngidai ngila song po district council dengan labat ya kalakam ya kata kapor gi sala bangin ya bisar benar bangin ya pet bangin pentrikam bat kalau dongkam ngin pen bhai kita ki an ti hawangila mi sakmat kum ka parti ka jingkermen ngidon bet hawangila mi madan no bat khamtam ngi khun na ka parti ka VPP ba barok ki paj ba asai gila phai khamat hi sengi ngi kum kinong ki candidates barok khon hang ni lagi lapoi sekathong ya kular bagian ya teli lang katahi kari kawai nak amat bagi kuat berpesngoru sepat ba kejingi teli jongi barok khot ki MDC candidates mah para ki candidate barok khot apa ya dai pada siwi ki mat da ka district council pada sayok nak manifesto nak liang ke jong parti kin sebentip ka por ka babiang na keseng khnam kebelatap kerteng pat ki kentop yau ba Peter Shalam na Laim Kra Malki ba Joseph Pengrop na seorang kam ba Thomas Pasak na Jayau ban play borlang mauro na lang kedam lekro
Daki bon tulis sinam. Gilai keren ni kata kecing giba kum kecik benri ni kendo lembaga kecik tulat kecing mamla juga dus council bat pendap kamram kicoka kat kum kecing ai bor joka keret ke benri ni kata kasik sidul. Ni kuang kun tu pai ba kan ni gawai kecik sisa. Ka dus council ni kata kasik sidul ka kenro ka khaddo ka banya dai kecik benri. Lagi pai ba kim so kata lada kan ni ka kenro ka khelem. Ka sokti kalau kecing ma ka ap ndai yai wai ar ndai ya ka jai menteri hi kum situluk borok kawai dia nak kalian ka jongi ki candidate ki bangila ya officially la notify ni bala approve the party don ki bala file nomination menen don mentakasni kin don bu sibet jenmet batle si kin don ula shai bat ki wai ki bamdei na po is khas hills kin nang file ha ki block office ki jongi ha ki DC office ha po ri bhoi sethe te kanokrim ko jongi kum bangila ayek na du basadangi habangi scrutinize kini candidate ki jongi kawai ka bangi kwa nungkong bangin jit ya ki babiang om ya ki babon but kabar pada ban penting kenapa kini ki candidate ki ba kaseng kala penyeng kin long bai kawai ka team daga jinge tali kin long bai kawai daga kawai ka jingthu kawai ka thong kawai ka jingmon bat katai ka ba ngin sendur thamai ka diskonsel new for light leaks nam gal alik diskonsel kicing biau kicing thunum kicing bakla ki walai pujai ni gila thai ka bor pai ba umat de kata te ka jing tharang ka jing anu jong gol ko jongi ka ba khmat de kadai ban revamp ban overhaul ban penkala ya ka diskonsel na ka jinglong ka bakalong kum ni saka bathamai le se kabala sisa banjada ya kata ka khandau ka siap katkum ka jing aibor juga para tri juga siksidul banjada ya kata khai ka pateng katkum ka regulation ka khnai spasan busau banjada ya ki riti ki dostur banjada ya ki ain sinsar hima sinsar rat sinsar snong tikini ki mat ki bala penkop bor ya ka council lembaga siksidul bat lembaga konstitusi lembaga artikel arspa saw arspa nusan te nang ni sakhaman ladak ki kertong ki jongi na khnam ki poi su kathong ki ko an penso su pai ba jong jalai bar oi ba ka jikremen ka babha kan don ya ka jai ber bor oi ko bangi tv ka state government kam don kanu ka ain lani ka regulation ban perking lani ban pek perman ya kata ka khai ka pateng bat kani ka an kon tang ha po council kumbaga long hi banong kan kala abyang 6% ngimla banong marna kalian ke jongi don ki point ki bangin penkala nginum patong ki kita jig penkala namar don ki kam ki hable la kale na ya kran thanru te henrei kumba kalong mentarung i bakatulan kumba kala jukran na por baka regulation khaknai spa san busau kadeka jingkhang banyada ya ka khai ka pateng jong trai muluk ka jinge kalong ba la new for light ki snam ki party ki lawan council ki penlong ya ka om kam kum ka jingkhang henai ki penlong ka kum ka counter ban yo bisa tingi dei ban ladang iwan hakabor pois ka po ka jili jong council yo bat ula kam ngin penting kana bangin penkala ya ki katu kat ni ki bat bangilabu renti ya ka pai ba ladang ile ya katang klam ka jinga tetin undap ka jingkmen bar ka jingkun mensip bar ka bar pada ngin penting kana bangin sedang no ban perking tinge ya kani ka jing ai tring license saki bamdei ki trai muluk khanang ba ka khai ka pateng kenya ide hangi ki trai Nakasang HS PDP ki kertong gula tap kerteng ki kentop yo ba starving jov langpen pada kasiet namau senram constituency juban lang kharbi kieu namau khar pentarong kra bat stoding star thaba nasoyong haki por ki baladam dei senam ki balad election badam asoyong songsit bah kini election nakalong MBC kalong amani te kum makalong hadu mentangan ki kim long kumta kim songsit kalong ditha nong no kilong ditha ba tengah i ba ki pai ba len ki long jar-jar te mentah kom kalong kat hadu mentah kam kidang long jar-jar pai ba ti long kadika jim start pai ba kalong ba naka liang ka jongaru nga ngasmu kemen
ngasung ngu i pai ba bang su kemen namar halor ba namar ba pai ba kila sung thu te namar katu ka jing song shit hakapor election em kakta ya kalong ya ka long briu man briu namar ba ka jing song shit palat te kalong ya teng ya pai kmat iwe mo kata ka wei desi kami ka jing ya kerum keram te mo ka jing pai kajing kawang keti kum ta ter mo kajing song shit kami sibun ke bom semangat kan namar kani ka kamyap ka kam MP MDC Kau himo panong ba ipat ba kentu ban jet jing start jing sifang kajing start sifang kajing besar benia halo ka nongrim tolong jai kan Ki kertong klem seng pat ki blatep kerteng ki kentu uba te borlang patau buat ba proses di sau kume na maulai ba mau kordor renja ba uba filmen karmendai na mau plang ding yei ba Ricky Shulai na laban mau prem Lionel Nongklau na meliam Diton John Walang na mau kar pentorong kra Dr. OS Jerwa na seorang kam ba Daniel Walang na mau senram ba ikong Sony Karjana na soyong kala donru gejing tap kerteng ki kertong na kisengsan pertai bat ki kertong klemseng happy way pat ki district na kebentak election MDC syakaki HEDC di bagian tu ki Ribhoi Eastern West Khasi Hills bat Southwest Khasi Hills Kedau ba kedau san kelong abang icit ikin mikmat aktivitas konsil iri ben pensiong nong rimha te habang pai kayap ki im chung cai ben riu baniadai ki riti ke dustur kesin syar khadar kayo pateng ke her pateng ke chungi nangta habidei bat ka khenkur khenkha ke chungi kesin syar snong sin syar thau te kum tang ting ben pej bha habai dei ba kani ke bentah man wiana ban pene pensa ya ka ni ka khnit ke ban riu ya kriti ke dustur ke chungi Kongres parti hi kalong try kami jongka state jongkari India hybrid bawai khamtam po constituency chungi ba menta labun pun snem menchua ka de try Kongres parti ne du baklat no I nong mikmat chungi bangkwa hidwar bulai ba David nongrum adu por Kongres parti kala hiar sisa ni kubur kata ban rei menta abangi phai pat kipat ba kila kersian sia gila ai kata hadu kini jing tur ke chungi mental tribunal ni ba kipat ba kila nok mensi mi parti kongres namar ngi phai heavy day bat kicing ai ke district council ya ke kernit ke bahan riu ke de parti kongres ka ba ai ngi ke state bangyo state hood ke de ke por ke parti kongres te balono senjang shibun khamtam heavy day po district council te kumta ngasngo ba ke kongres parti hi ke de kita ka ba kipat ba kila nok mensi sia ke parti kongres kamat ke baningkong Kepaliang nakaliang jungka Kongres Parti Jungi Ibu ia ketong kalong. Ban butin halor kajing penkela. Ia ka sikshidil bat ban pentikna. Bakajing penkela kalong ban penmentoy. Naga benta Jungi. Kamat kebaal kalong ban pen bah ban pen janai hakatnat sensyar executive hakatnat thawain ne kashari o hakatnat ang badong hakatnat thawain legislative bad hakatnat bishar ne kashari kabang yung ka judiciary jong ka khasil autonomous council kamut kalong ba habor rightly kitnan ka executive ka legislative bat ke judiciary ngin persangkat bala ban penbaha ban penjana ya kajing rikam kebalai ban penklan ya ka pisa ya ka plapisa finance jong ka council lengba kitnat lum ne yo pisa khnang ban penklan shu ya kajing rikam jong ka council bat ban ombu ya kinong trei jong ka council hakiji ya ban penklan ya ki ying ka sheri di court ubangyong haki shnong haki raj haki hima but district council khnang bagi briu jongi kinsuk hakakam bayade bagi bishat but kumjuru ban prilat plenti ye kebun ki samla ki bawak pas ye kalo bagi participate haki kut baper hapo ari khasi jongi nangta ka baship ho ban pentikna leng bagi an ki baklan bagi kenhun neseng ki farm ki companies ki institution kidai ban pentikna kat ngongut kila ban aikam ki kun samajungi shwa baga council kan sha ne ajing menjur lang bagi NOC ki permission ki consent bagi license kita jolong seputili ki mat ki bana kalian jongka kongres parti ngilabu hakmat hakane ka election ajar aku san nga don ke jing ngos kam
Namar ba ngatip bagi pai ba jong ga mohar pen karumkra. Kin pensiongnya kat kum ki ki kam ki bangla persiang ban sekri. Hagi snong ki thau. Leng bagi sport club, leng bagi sengsam la snong, leng bagi dorbar snong. Ye ki kam pen roy. Bar kum juru ka jingok senyang jonga ka jingedai bar ki babun ki anya po ka council. Na ka benta ka bahaga miat jong ki briu ki jongi. Le se halo kita ki nongrim na don ka jingkan men paskam bagi pai ba mau kar pentorong krak kunsi kinang ai beng yana ya ka jing kersian. Kamat hina kamat hijunga ko keren mentan ngalap keren kamat hijunga kalong bikin vlogs. Bikin vlogs ka diga boy tak jur bahayangi hak borok kilang. Pi larengin keren ni ketrit dari keren ke marketing. Namar ko mangong mentan bahapo di India masua paring uban seni lemba jung ka ki pateng. Tu suyo ben sensar dari India. Hadin ba ka dari India ka yo ya ka jing lai lu jung ka khat nai spa sau kunyo. Tementa ka ke beja hapo megelia jungi ke degeta ke du kesur. Nak kalian jungi dan gila awan ha kabor. Takamut la do pajba ula ibit ya ke khnam ke bateri na du mesim ni keren bisa mo. Ni train na du mesim ke kam. Kat kitu gi isu bangilai du kamut ni train du mesim ni lut na pelai ke bisa. Mendai ba ong bangilum bisa no. Tela dang yo do pajba ibit yang hapo district council. Hapo kan riu benai. Lane hapo system ngin penbet du dikini trading license. Namar ngi sutu kadi gani ngalak pun keno ba kadi gani ka culprit ya ka state jungi. Ya kiri kasih jungi. Lada finuat bahaya kata kadi bitam ke influx guys. Haka treat buat ke marketing. Lat yang tam dun EU. Ngasim ke influx. Namar kadi ke tu gelenti ke ban. Sisin babal ayo rung seni teh. Ayo rung seni ki babun pada ki ki jerut ki bun. Kita ingin sepen baik haban dangila. Poi sih. Ladang ini keren ke an kelak dung lupa. Mo te ibadan kam hiban pengklan cu ke an kata ngin dang haban le. Tajaj ba mentangin padon ngin dang habannya election. Ai shwa ba un penpoy yang ia pada sekolah dan ngin sampai ke kam ngin subun tan ketin kami hap dan ngin don kam penpoy ke kam nomor da subun tan ketin ke kam ngin poy ta dan dai hagini ki benai gisnam ki belalaj ke khnam kra tri borba banle subun ki kam ke bam mentoy ya ke jai ban riu te ngasngu ban ong ba lada kidang don ki bampat itu ke khnam ki bampat tip ke khnam ngatrai nganong ki ba subha ban ditip ke khnam gari ke bat la jer la thoru la jer la tang ru khnam bat ke bala ke khnam la kharu na ka singka jong KSU kumbang itip ke kerteng jong ka bakade ke movement kamdai ke political party kene kani kamdai ke political party kamdai hiru ka bar perkhat de kiwi ki bentai ban numtai ye ke jai bandiu nging perkhat bi movement ke bumut ladang irem election ru ngitrai bat ladang job election ru nginang tare khamha kata gade ko bat ladang rem ngin mare hamadan ladang job ngin trai lang hamadan bat haban ngin ong ban ngin trai tang hajrong ban ngin le ki research ki babun bat ngin le homework ru bat ngin sa jam susu khmat di kam bahas ni bat habangi ong bangi penkre ya ladi nam takat ma jong ka election ngilong ke parti kepada airu ya ke coaching ke training ke babiang ya ki nong kersan jong ki candidate sa ka baningkong bat kham tam lele ya ki candidate ha kan ke kenti ke NPP kalarai bangin persangkat bala ban penduna ka kawang kete kaya keno iwe bat ngin keren betang sapang kikam babha baka NPP kalale kiwai ki party skin don la ka jong kanong rim ngingim day ye mano ban dominate you know tamba ka rukom trekam jong ni ha ka MDA kala day ka bas kem bat ka babyang kanong rim tipin ngen baka NPP kan yo bet ya ka jeng kersan jong kita ki parties ki biya tre rengkat bat ngi ha ka sorka bat ha ka KHDC JHDC pidi man kan mau ko wei bon ki bas ngau rem ne ki bakno bangi tombor ha bangi ong klem ka jeng tre rang bat ka sorkar jela kano ka isiru kan poi ha ka kep ka ba te ki pat ba ki dei banda shem ya kan ikarai compare ki jing keno compare ka ai ru ngin trai shitom bat kumba PUE ki candidates jongi ki list jong ki la dep announce bat ngi kermen ba iwei i candidate jong ka party jongi kinra sakmat ya ki agendas baka party hi kalabu mau nongrin ngin pek ba upot usam anla ban penbet ha kani ka term ko jongi shwai ka arpupra ngin pek bakanom don kum kata ban keno bangide lekam ya la ka jong ka jaka ka puta ka ri ka jaj penriu bat ngi violate ya ka land transfer act
wat junget ye ki breu ki bakren klem nong rim dai mangi ki balap jet do ublei ban yeng ban yada ya kajat breu jungi on pin keno hendrai pidi bendon kajing syania bakano keno ka bangile ngile tang dakawai kajing tumu buat kata kalong ra ya kajat benriu khasi jaintia garo syakawai pat kan level ki kampen roy ki papiu isau dong jong ki na ya nyau tang kawai ke department ki pen i bat ki yang sakhi bakajing khana kajing keno jong ki wei ki parties kadai hi ka rukom ko jong ki banle rengi ngin ya chakmat ngin tur chakmat bat ngi kermen bo ublei unkur khu ye ki candidates jongi ublei unkur khu ya ka party ka jongi bat ublei hi un ya lam lenti yangi un ai ka jing tip ka jing nang ka jing start man san perthai ha ka rukom ka bobet ka be ka sngi ka baning kong ba file ya ka nomination nginom keno yano henry kari kam dei tang jong kawai ka party kari ka dei lang jong i baro bat baro kinong yalam hadien baki job ik election kidi banya chakmat tak kawai ka jitmu yada bat penkiu Ki kertong na ki seng san perthai baper bat ki kertong shimet na ki artli ki district jongkari lum chantia menta kata yo ki la len ban thap kerteng ban ya khonye ki election MDC jongka Janta Hills Autonomous District Council JHEDC na ki constituency baper bat ki la kular ba anda ki job ya ki election kin shim kya ya ki mat ki bakongsan bat ban wanra ya ki jingkalla hakarukom trekam jongka JHEDC Haduk kalai puai trek kula lengkot arajar arpusan kiladon bungut ki kertong di batap kerteng menikoni ki election MDC syaka Janta Hills Autonomous District Council ki bakentup ki kertong ke NPP kata uba rudayo talang na silang mentang ba reforming san lamare nar tiang wa ajer ba jase suyam na mudamai nongkro ba thompor siwat na mudop ladang Dr. DI Kejam na Jowai North Constituency ba ailat boy na mukla umulong bison rai yano na raliang Wanli El Cermang na War East, Het Potmi na War West, Orlando Lamin na War Central bat kibay. Ki kertong ka VPP kiblatap kerteng ki kentop yo ba Chanbor Rembai na Modop Ladang, yon Wanmi Meria na Nartiang Wa Ajer, kong darap biang mulia na mensengat kanduli, sarlan ki dekar na Barato Mukro, hameshania asuyam na Syangpong, Nehemaya Lamare na Mukla Umulong, Klos Roy Lalu na Modemai Nongkro bat kibay. Ki kertong ka Kongres kiblatap kerteng ki kentop yo ba Rikut Paren na Saphai Asnyang, ba Richard Singlengdo na Menso Nongjingi bat kibay. Ki kertong ka UDP kiblatap kerteng ki kentop yo ba Damian Eswar na Mensengat Kanduli, Fernando Sumer na Saphai Asnyang, Rimilan ki sena na Nartiang Wa Ajer. Ki kertong Klemseng ki banikoni ki election ki kentop yo ba Wendolin Chulai na Mukla Umulong, kong Layawan Lan Jinghun Kendriau na Menso Nongjeri ba Traibor Lang Suchan na War West, Herman Pawa na Nartiang Wa Ajer, Nyaubat Embon na Mukayau bat kibay. Ka kalmaman kapor ko percimei ki member ke yang ka district council ngak chi mengani tabu halat korek nem tau pai ba chi me gani meng wan ko nga hande kejing kwa jing pa yo nga yo korek nem tau chukri gari je chukri yo pai ba ta ka TV council da council nim tai ki jai bro kasi penar kejing em district council man ko simenta kam ke TKB ko kodok hukum bat tua wong divin kentin ko pai wayo hamtam ye kejing lok tri jing tau kendau jiap kejing ipor ye kejing lang ye da kur ke jai kejing MUI council sok ke kita kejing lok tri ikam ke jai bro si benar kawi no kontes yang di election MC wa korek pedim ye council suruh bagi pai ba nim ta pai ba tu yang kalai wan lam jinhun indiam ngai ngo na ka party VPP sempol perak nagayi constituency na ka kendem su nong tri constituency na iga mai ko penman ye pi wo mi sakmat wo yukun ye kini ke election MDC thong ye yang wo penman nga te riyu wa upen do pendam ya ka bamsa bampong sevin le uying telia I woro ki MDC yang ka party u biele I nei penta I kamat wo kongsan yang ka party haduk katwan mai sang scam bi bato wa
upoi bi hagani ka thong ta hai ka jing thu yang em bai ka jing kermen upo tang menurut ang haduk kate ni bha ka chong ka rai chong ko pai pa mau ye kate dang em gi surok udah kam deb job lah artem gudu deb berchang le atwom igi surok wan ni PMGSY ko wan connectivity nu wi chnang penjan ni berkam ju hipor le igi nong chong yang pokon nong sig yang siliang tang penjan gi igi khantam hi kamai ka ji ban unsuk igi nong rep yang i wan kit ba kit igi na iwi gi chnang Kajing pekela yang nadu ban ni muyong cemena doa raja kasu depan ni muyong cem sistemu buat ke salary yang di staff lab cem sistemi andre kini ke por kam na yu lembaga jingi cem di cem star terpelai kam ni ngedap ang suka kurun dalam la job yang ketong yulti pendep gini salary ki udang sa yang di staff yang ini Dak ispa ngut kinong shnong ka than berni han hakas kin sa jan jong ka tayo baladam kilami patba ban pinrem ki bor ka sarkar jilla halor ka jing bam shim kya ya ka jing pinjabo ki karkhana ba pher ka balakta ya ka kot ka kya jong ki patba Veteran sabi sigo mana tengah. Veteran sabi sigo mana tengah. Dagi sepangut ginong syok tan bernihat ak arpesan terik pela lengkot arhajar arpesan. Kelimi pai ba ban penpau gejing sokya ban penremru igi bor sarkar jela halor gejing bam syemkya ban wengi gejing e na gejing mi bon gijabo. Kibla penjabo e kal air namar gejing nang jelai ki karkhana iba penmi ki pui bat kiwi ki gijabo. Kabalo bo jing maru ko ka kya jing syok shnong. Ha kini gejing mi pai ba na keleng shnong tan bernihat. Lapan long yang jingat pat ba rok snong harli bagan kebelihat karter shado shadehal bagan ha kabaki pat ba kelapan pau gejing sokya ka bejur da kabaki lapan pau yakini ha ki plakat ki bagilara bakila dawaru di kibor sarkar jela kamtam ka Meglai State Pollution Control Board dan AA nomor 2 panweng ya kini gejing e ya geni gejingat pat ba lam kemadu do ba prang singi singkli lengdok rat kenong kela ha kejing dan langru kirang ba snong nagi snong tan bernihat bat kibi-kibi kinong snong. Kumbal penpau de ginong kren, ila penpau gijing sokya kwajur. Halo kejing le menti jing gibor sarkar jela benjem kya banweng mardor ya gijing e kabelama di kipat ba. Kamtam kebakta ya kokot kakya kajengki. Ginong kren na gini singi ila penpau ba kini karkhana kipenmi e katedam. Ba gini katedam kalakta asyikadai e ginong snong kikena skol bat kibi-kibi. Namar kani katedam gadi ba penjak liaru wadik umbam umdi pad wadik yang kisam rukumjo. Shosho kiloong managal yang kipat ba kila dawan ng sarkar jela ban chimkian mardor banweng ya kani kajing e kabla kataru ya kakot kakya kipat ba. Nagilang ginong snong lembat gidor ba snong kiloong ba kimbanse ban chim digilat kibateng e da kablik hang talai karkhana kiba pher. Kata-kata ba karena polisi terjadi kelawan tak ini baru kawai kebukaan berlihat baru kawai baru kira kini kijing kita kamong su banding mensim rumong su kabang gaji rumong su banca bandeng rumong su kamtam banding mensim imla su te nagara kini baru kini layan baru ban ya rani ban khawe ro factory sungan nama kanya ro factory la penjinja la ini hadu kata ban lang man yo tiasu bara simit isul ka bisa haji jingdan kale kawan kata kamungsu ba kalau kae kakang pengungsan bari dai bande ekne ladang instant ekne ka polisi Inna dah kawai perkara ricipat
intre karmatingnya sinan dalam kam to kini tikai brokoi na somun ong ba nama bagadai bu step dan step ha jaga bangan dai tu ikman kabumut na hap suara bersim lo sensar berpun kuat kini ki pum ki bayong kadap lagi di berna nimna banyak kena tiap kedungi nama ba dangi rung syakwe pati kamera ni jiong lo department ki paper ki bawa tujuan ai kauras program ban snow syangi ba kanya keburni ke jongpi kate ke bala caklia semut siapa kita di program di bang juyo snow na kapor henry kamdan pat kanu ke plan ke bengin le ban pendu ya kini kini bat ya kane kata kabuki ka jincobo jong ke air hangnya po area keburni ke jongi ni juyo kiwan ban snow ya kata ka bentar long bersuan ya ban sarong ini mah banyak tu sarong baka borni kane ko tiatam andre ni ko chong hamne ke ni sotu na bu ki dan step ko sotu ya ke jinge di bangi kendo abangi ya sarang jo kain go jongi wa kiding i plan i sentiu i bodon hapo ka kompon go jongi hap kompon jong baro pi pe kini kiting kwai di baro di bangi ni di plan di bangi wan nanti ide kan di boyong sudah bagi pelapin wa bangi ya cetu di benta kamu langsung mati bertuan bertujuh di tengah di dongpi ngatrai ikan kai kamtam di bopong di selipat di sendal kebumut ngatrai kamu langsung berniat palat nak katu keblak keping kebangi iya ngatrai dalam apa layak jasa kerja ngatrai di jat di dongpi ngidur di dangsu ngatrai lagi rumah sok dengan cuci kebayong berpikong cuci yong ki pollution ki balap palat liap hangi ngisep jingnya bah wat tang bantai jan ru kamlong shu ka yong lut ka jan abaya de ban jing rem sim jongiru ni syam stam ni jejar ba ka bam ka di khamtam ka bangin di ru ka yong lut nyo jingpang baper na ka ru hagi ni gisni bon bang yo ya ka jingpang khamtam abaya de bot cancer tv laneki astama ngila banong bandring mesim ki stompa khamtam katno ki khna ki bedang lung ki sab jejar sisa pan isem pap sisa tengi dei kajing mut jongi bagi yai reli ya kane mtasni kalong bakin stop ya ka pollution lane kin bu ya kata ka jingada ka filter mo khamtam ngimdere bagi dikhang e factory ka plan jongi kalong kajing tumu jongi kalong bangin penduna ya ka pollution lane kin filter ya ka tu ka jingmi ya ka tedem ka ba jabo pun hangi yo hangne hapo bangi ha yo ka air pollution kumbangi lai kan mene ka noise pollution baka water pollution mene ngila mention baka water pollution ba bunsua ka wa jongi hangne ka de ka quick ka bangi suk ni sak ni di ane dan kajing dor di factory kala longlo ka ba jabo hadu kata tang ban fakti sejak bu long shu ya hadin kata pede ka sawan so kan noise pollution pede kumbala batai mene dai we samlai ko kan nongla kas mikir jungi hangne bagai we jan berkati ka factory ka noise pollution ka sawa hadu kata ba hadu lapun put katya kadem naga bentai ki nosuk syok parabarjan hangne menta pede ka laju so ka air pollution aman lagi jing yo i ba ka bayong ha menengalai jing mut bagi nyai lagi dengan tidak sudah bangin peni ba kalong ba bayong sudah bagi nyai tidak ka air pollution kadi ka pi ka ba he tambat ka ba matam na ka bentajongi iwe pa iwe abangi ring ya gane ka pi ngapel se ba ka jingpang ka baluan na ka bentagan ni ka air ka bangi ring man kasni kadi ka pi ba kadi ka jingpang ka ba kumohon da ka hindi ka ba katanak ha namaro bali ka jingpang da ka RP ka baru sapo ka bet jongi abarung sapo ka bet jongi kadi ka jingpang pelak na ka corona ka bangilay siyang man hagito ki aslem abawan jingpang corona kadi jingpang na China ka government na step haya kadi ka kam ebe haba mangi di basong slong kadi niyo ka RP ka bahetam ka government kamla ba chim initiative kano ka kam haba di kundo ba niya daya ni
Oi nilai krenteng bagi numlah bantang ya ka factory. Nama kali ka prosedur ni jong ka factory kilat. Ya eka 7 window ne kado-kado ketika ku ka ai ko sokar. Hendrai ka sokar bat na kalian ka department. Kini bansim tia kuno bansim ya ka teknologi lane kino ki step na ka kuno bagi daya gane ka ler ba kababi sabar. Andai ngilakren sikra dia gane ngilak keju sekaju. Hadin gane meeting lo kajing ya kren hadin bagi ai kajing petip sa kasurkar lo sisi kisawan ki officially ban kren ban pek ban suri hadin ngatra sina mai ganja abia. Deyam dei. Deyam. Mata hadin bayi apa media akin sawan kato gane sina kalian administrative hadin kalian kasurkar kalian department bofer. Hadin kata apa desi penai saja abia. Ngane skam yang kata. Lada ng government na ownership initiative habede bagkanya di loy ne am bangin le da sa se daga bahe abia di le dem torak ti ababi kwa to mantai si Hashwa bangin kimi ki kubor ki badangsa ngina phashwa shipor shakeni ki jeng penbana.
Haba phai biang shiki kubor. Kawai ke yeng ke badan haj halu para kala syak bam du hakading ke bala kelang bha hakajan mit jong kala sngi uble jong katayong bana kaliang jong ki pulit penlip ding kilawan poi mardor bantem ya ke nekading khnang bakan empur syakiwei pat ki yeng ki badan marjan. Hakawi ke jinja proding. Kawi ke yang ke badan ha chalu para kanong ba shilong kala kending ha ka janmiat jong ka arunyo tarik kula lengkot arjar arsan. Bat kani ke yang kala jular. Naga daw jong ne keding ke balak kelang bha kani ke yang kala jular hadu kata-kata. Katanat kelip ding kala le ek badan kam bat kala bantem no ek ne keding bat kala ban khang pat bakan por syakwi kiwei ki yang ke bamarchan. Sautuli ki kali kelip ding kala ban poi kani ke jaka bat kinong kelip ding kala ban penlip no ya keding. Kibor bade kemi kena pelong ya kejing toket kalau kedau jong kena kejing proding. Kibor bade kemi kena pelong ya kejing toket ban lap se kiwe ki jing tip kibidan kam kiwe dai bat kena kejing proding. Kayeng bishar jong ke Meghalaya hakas ngi ba jong katayo kala penmi ya ka hukum hakaba kala ai da ka contempt of court persya ikisan ngut ki padar salisian halo ke jingpen pra ya ka yeng school ka bala rim jong ka St Anthony's Lower Primary School Shillong wat la ka ni ka kam kadang don hapo ke jingtian bishar. Kayeng bishar kala ai da ka contempt of court na ka jing bamburam ya ka hukum jong kayeng syari. Persya ikisan ngut ki padar ki bakentup your father Shaji Stephen, Arcadius Puen, Edmunds Gomes, Dionysius Fernandez bad usiril Turkey. Ban pane ke jingpen syai balai ba amdai ban penishtam yaki halor ke jingpen kan ko hukum jong ki yang syari Meghalaya High Court. Ka yang syari ke belaklet u Chief Justice IP Mukherjee bu Justice W Dingdo kila ai de notice bakin syong tian bishar biang yang kam hak arp sau terek urempang. Hagasnam kebelalet keladon kejing ujor mukot duma lembaga public interest litigation ha kejing bishar ban persya kejing hu ban pen prano kejing school kebelarim bat kebadon nam kebala kerpat kejing syari bagan tuklar lem ya kene kakam ban yadai kene kejing school kebadon nam ha kenong ba Shillong kejing syari kelabatha ya ka Meghalaya Heritage Authority ban let jorep kejing long jingman jong kene ke school ban IT ka kai pot ro kejing lab ha kejing mi ibnia jongki bat bagi yang syari kan syongtian bishar bang yang kam hak arpu praterik kala lengkot hapdeng jukini ki ai baro nrei ki bor peniat jong skul ke leyat becha khamat hak ban pen prai kan ke skul da ka jing temu ban yo ban chnano da ka bathamai Da ka jing sokya halor ka jing mat jing e jing kinong risiar ka jala banyo kamai ka ji hakasni palai jong katayo ka Meghalaya Poultry Farmer and Welfare Association MPFNWA kala kentu ya ka soka jala bantuklar lem ya ka jing e ka bakimat namar ka jing jor palat ka jing wan shalan siar da ki brio ki banabar ka jala ha ka baki tra jala kila sakni no ya ka khayi pateng. Kaseng ginong ri siar ka jala hapok chatri jong Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association kilapan pau gijing sokya ka bajur halor shibun gijing e belamat da kinong ri siar ha ka jala ba bengken turu igubor ka sarkar jala ban pai khamat ban bani kini gijing e komalapan pau do ba daminot seliang presiden ka kenhon ginong ri siar ulapan pau ba gijing e ka bakrau bukom ka kenhon kila ban mat kena mar gijing orung kerthap ginong shalan ni ki siar sepok ka jala
Kabaklam dadan kino ki kendon kamtam kibla khanyat ru ikador hakiyo ki hat kibla penunong skat dei kinong risiar hagana kejela. Ulapan pauru bekum ka kenhuan kinong risiar kidan yang kejing sokya kabajor bagi bor kesorkar jela kem chemna tau setia kino kilat ban kentio ka kam risiar ka menerap ru kinong risiar ki baju em jakpo na ka kam. Lani kita ki mission baper. Ulong syok bagi dap kejing sokya ka bakrau ban saki bagi spangut kinong risiar ki em jakpo na ka kam kila nang hiar ka banam kisni. Halor kini kejing ban tekla kam kejing rongker thep ki nongwan ra risiar ki banabar ke jela kelam tekla kam ki kani ka association keladawan ki bor kesorkar jela bagadai ban bo ne ot khajnano ki risiar ki bawan nabar kenang bagi jing penya yo kan omlong ke balat dan bat ban penimru ya ki bre ki banak ni ke jela ki baju em jakpo na kani ka kam Kasyem jing ha nomor 1 nadu ka veterinary department ru ban yakran ya ka statistik ka bagi nongrep ki penmi tat hadu menta kim patla ka dau hi kalong ka dau tenrai hi kalong la dangin pet ya ki nongrep mo la dangin khen ki nongrep ka katna agriculture horticulture ki don la lau jong farmer ID jong ki baleng ba kita ki farmer ID layo jing tep bau ne nongrep urep ayu kapno urep baki ki jajmar baurat dan rai tat hadu menta ladangin lek wat jingtep naka department ga bapet raknat rijing ri kim patip ngangari ayu neuri yu toy ri ayu kim tip namar ka dau temrai kalong ba ki farmers jong ni hadu menta ladangi kenyi ki nong rijing ri ngim don lau jong farmers ID ka don kam yang ni bangin dia farmer ID kenang bangin tip ban yo ban tum jingkeng ya ka stok ka jingdon jong kisiar lane ka jingdon jong ki masi ki sniang bekum ta ter kum bakale ya ki wei ki nong rap ha ka bai dei bat ki line agri lane horti kan le ru ya ki nong rap nong ri jingri ban don long jong foreign farmer ID kenang ba ngila ban yo jingkeng ya bai dei bat ka stok te lada ka sorkar hi kan ya kisiar di bawah nabar ngenut bagi para nongrep kin la ban pendap ya kayo om tang bakin la ban pendap ya kayo kan dang yo kini kisamla kumbalong menta kim don kam don jam ladangin tek ha ka kam sorka tenre ngin dang yo tek kun samla kin dang yo kam ban seng susu ya kini ki farm siar bat kum ta terter leng bagan ni ka kam ngila ban kersyan ya la ka jong ka ying kesan tenre ladangin tek pat nakaliang jongka sorkar ni iba haduk menta kim pat phai khmat syakani kakam kum ba phai kiwe pat ki jela lada ngin phai tang ya ka jela ka ba marjan ka ba jengni ka ba ngela ban ainuksa ka asam ni haduk menta nganut ban ong ba kapek ka khmi ya kinong risiar ki trai jela ki jongka ki trai muluk ki jongka Hakaba kisiar ki bawan nabar kabangan ai nuksa keding bawan na West Bengal kim ailat bakan rung hapo kajela Assam tenre kisiar ki bawan na West Bengal kim yo bandrung si Assam ki rung direct ba siya Meghalaya de ka government of Assam lengba katanat ka jongka ngamtip hakanu kerukom kile tenre kabang yo jengtip tiknahi totally ban kadai habide bat kisiar habide bat kisnian kibawan na sabar jela kim yo bandrung ke jela Assam kadai ke jing sim khia jong ka state government jong ka Assam tengah ladalong ka bala ya ka state government ke jongi bakin sim ya kita ki step ban yada ya kene ka kam ke jongi kum ki nongrat apo ka jela ke jongi Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kisangma akas ngi balang jong katayo ula pentim bagi sokar pedeng kala ajing bit ban sedang ya kejing ti doyong katkum kejing start science ne ke scientific mining. Habapen pau hagrensan social media. Menteri Rangba Kejela Konrad Kongkal Sangma ula ong bagalong kasi bansa kan mau ha history jong Kejela. Bad ula penting kena bagi sorkar jela rangkat bad katanat kol kila penio kejing bit ban ti doyong da kejing start science ha Kejela. Kabantek lakam meka rukom ti doyong ke baju penjular ya kemaryang. Bat ban penting kena bandan kejing kiau hagayo kokot aga jela. Ka controller of coal
Sarkar India bagi try par doyong kile so ya lai teli ke sekolah. Bagin sedang ti doyong ha lai teli ke Jaka ke Bukentop ya ke Pendang Shalang ha West Khasi Hills, ka Saringkam ha East Jantia Hills, bat ka Lom Yaki wa Sarang ha East Jantia Hills. Kila dan rus khat artli ke application ke beran mentah pada gejing bishar benia banyo e gejing menjur ban sedang ya ke jing ti doyong da ke rukom jong gejing start science. That we have now got the final approval to open the mines. So now the miners are free to, these 3 miners can open the mines and start their mining whenever they want. They can start tonight, they can start tomorrow, it's up to them. Every election we hear a ritual, coal mining activities. Is it not an election gimmick? Now election coming, Yes, because people ask what's happened to the coal mines, so we have to answer back. So one, you may say it's a gimmick, but then it's a reply we have to give back to the people. Now, from our point of view, even yesterday, as I said, you can see from the press conference that was held there and the updates that I've put, that all the necessary permissions now have been given. And now the concerned individuals who have got the permissions to start the mining can start today, tomorrow, day after, next week, anytime they want. So I repeat again that this entire procedure was very, very, very tedious and very, very complicated, and was highly challenging for us. Previous governments could not decide on how to move forward, with due respect. I'm not trying to say they didn't do anything, it was a difficult decision, to be very frank. But we decided to, in a way, bite the bullet. And we went ahead and we challenged it in Supreme Court. We got the stay, we got the ban lifted. After that was done, I can again repeat, we had to go to Coal Ministry to create special provisions to allow, mines owned by our people to be then mined and licenses and permissions to be given. So complete new SOP had to be prepared specifically for Meghalaya. Once that was done, then after that the necessary permissions from multiple departments and ministries of Government of India and central agencies and state government had to be taken, maybe 20-30 of them. And this was being done for the first time. So in every ministry, every central agency, state government, some hurdle, some question, some clarification used to keep come up because it never happened. So all of this took more time than one could imagine. So now, as I said, final thing with the Coal Ministry had gone, with all the necessary permissions from all the different agencies and departments. And this is what has been now placed in front of the ministry. And that is what yesterday we got the clearance. As I said, now the miners are free to start. Miners means these 3 miners, not anybody else. These 3 miners who have received the clearance can start mining. So now it's up to them when they want to start the mining. Kacing ang nut jeng kipat ba katan mau hati kala urlong akas kesajan jeng kata yo beladap haba menteri rang ba kejela ukan rat ke sangma ula play yak office ka mau hati CNRD block ha kejalang ke belalong ha soalan Riboy district. Kalong kesengi ke bakemen bat kebansa akan mau gi pat ba nong syakshong katan mau hati ha ke bagajing ang nut ke badigi posnam kalau urlong no hadian ba menteri rang ba kejela konrat kongkal sang mau la play ya ke office jong ke mau hati CNRD block ha kejing lang ke belalong hom soalan la sakilang ru ha kene kesengi dau eti mondal menteri ketenat CNRD uba Charles Marngar MLA ke mau hati Dr. Celestine Lengdo MLA ke Omsning Deputy Commissioner ke Distrik Riboy Abilash Baranwal nalor kibai-kibai. Habakran kena kesengi uba Charles Marngar kumunong mikmat ke mau hati. Ula penpau ya kejing keban ke bakrau bat ai kublai kerpang ru ke Sarkar Jela bakalala ban penurlong ya kejing ang nuat jong gibreo ke mau hati ban yo no la ke jong CNRD block kata hadian sunfly senam ba kejela kelayo ya la ke jong kejela ke Papura. Ha ke baleng ba kena ke office anak ban pentelun di kampung Roy boper. Ula penpau ru bawa la keladon ke jeng kentok ke bajuriu halo ke jeng di penyeso sekaseng NPP ha kini kendat benai. Ndai kumunong mikmat dan kena ke jeng sawi ai namar bus ngau ba ke jeng di penyeso ju sekene kaseng. Kadahi ne ke jeng mentoy jong pat ba ha ke banwan ra ki kampung Roy ba jeng dan kampo boper. U Konrad kongkal sangma abakran ne kene kasni. Ula penpau ke jeng keman ke bakrau ban la ban urlong ya ke jeng ang nuat ji pat ba ke mau hati. Daga ba penpau ru ba ke Sarkar kanang tristom kumno banwan ra ki kampung Roy haki babun kishnong. Daga ba ai ku blai ru ke jing kya jong menteri ketenat CNRD u eti mondal kumjo MLA ke mau hati.
Ulapan pauru bagatong jong sarkar jela kalong menang ra ke jing sensyar kebayajan barupat ba kamtam ke jing don jong nek office CNRD block bakan pun mentoy kada ia ipat ba ke mau hati ha gaban pentulun gi skim penroi boper. Bat chen nakaliang sarkar kana pensuk ru ke jing pentrai ki kam lengba ke internet kat kum ke juk bementa ban penpoi habro ke office block lengba ki optical fiber. Which have been functioning from buildings that were before even when we were part of Assam. And the infrastructure was never improved. It is this NPP-led government that decided that we must provide new infrastructure to all block offices. It has never happened before. And therefore now throughout the state you are seeing all the block offices are getting new buildings. And this is being done with that vision that we would want to see the block office becoming one of the main administrative front end for government services so people can get 100% of the services from the block office itself. With that vision we are improving the infrastructure. Very soon, almost I think right now 40% to maybe even 50% of the blocks are now being connected with optical fibers. So I'll just share with you what that means. Earlier we had a big problem because we did not have optical fiber going connections going to the village level and going to the block level. But it is in collaboration with the power department. The state government has taken up a project on its own to use the high tension wires and the poles and the towers of the MECL and PGCIL to string the optical fibers through those towers. So we no longer have to dig and put the cable underground. We are using MECL towers, we are using PGCIL towers to take the optical fiber, which is bringing down the cost by almost 80%. And we are now going to connect all the block offices with optical fiber so that we will get all seamless, internet connectivity and intranet connectivity to improve the governance so that all the information, data, everything can flow at a very fast pace. Daka jing sung kia halor ke jing kabala mat deki kena school ginong yalam ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongpo Circle hakala sing ublay jung katayo kelali ujor haka Joint Director of School Education and Literacy Ribhoi District halor ke jing bom ai jung ki katto ka ni ki bor penyat school ya ki transfer certificate shaki kena bapuli bakinyo banet puli shaki wei pat ki school. Kinong yalam ke FKJGP Nongpo Circle hak ar punyo trek kula lengkot Arjar Arpusan kilalit banbu da kejing ujor hak Joint Director School Education and Literacy Ribhoi halor kejing bam ai ki transfer certificate da ki katto kani ki school kabalo bujing apar ki kena school ki ba angnot banet pulia shaki wei pat ki school hagani kejing la ye kendo ya ke Joint Director Karubi Zaddas na kaliang ke FKJGP Nongpo Circle dalam kemadu Presiden Upi Kemdaj hakabala airu da kedor khas chakane ke he jok tanat puli puthi ban ujor halor ke jingdon jagi school kibam ai ke transfer certificate bad ya u permanent education number PEN shiki kat to kani khna school bathang bali puli shiki bai pat ki school habakran gi nong to khubor pi khamdaj ule tho ba ka sengkalayo ke jing ujor na ki kime ki pa jaki khna school halor ke jing nama ke jingdon jagi school kibam ai ya ke transfer certificate bad ya PEN shiki khna school hakababo ni khna school kim yo banet shiki bai pat ki school Lethoro bagaseng kadap daga jing sokya ka bajor namar ka jing don jengkum kini ki school ka district kalawan ra ru ya ka jing pep school shiteng por jeng ki kena school ke badang bianggarta kadang bagin laban pendep ka jing pulia jengki mat kiloong bakan ka kata e kalawai ka jeng ki kena school dalor ka jing hiar ha kaliang ka jing don ki banang ba tho ban pulia ba ki banang ba start ka district Ribhoi
kumta ka sengla dawan ki bor beri kmi bachim kya mardor halor kene kejing Nakaliang kene ka officer kalakular ban penlong ke kejing wat benia halor kene kejing ujor balebo dek F ki JGP. Daga bakular ru bakan chim kya mardor ban weng no yakini kejing Din kejing ujor ke babun nakaliang yo ki kmi ki kpa bat ki bahing basem yo ki kena school halor kejing kidon ki school kat dok ne ki school ki bak ITC ya ki kena school ane ukta kim ai atau open number te teng kajing pemiot TC jong ki kena kapen sem sitom ya ki kena school bakin de ki school nama ki school kam ga TC ki namla ki miot admission ma te ngira de bi kena ba kajing kendu jungi ba imadam ila ai kata assurance ba in sim khia halor kane ka benta ba i na jong i in pha ga notification sa ki school baki day ban ay ya kata ka transfer certificate baki kena mo so mentali bon kajing bamiot TC ki kena ki poi pep school no namar baki mon ban chong hatu school te ki chwa ban le chawi school ro kim yot namar baka jing bamiot ya ka transfer certificate te ngi ru nakaliang seng nyai budin kalau kan ka benta but nakaliang jong ki kmi ki pa ki de ban pada kidon kum kita ki school ki ba mai kita ki TC ane kita ki pen number bakin pentip ki kaseng ane kin wan sapo di SEO bakin pen ai ka jing ujor halo kan bunta boleh sebut Da kajing temu banyada na kajing syak pentut ha kajing shnai ke Surak Shillong Western Bypass ha ke seba arjong katayu ki bor penya district kila penjari ya ke section Shispa Andre Paulai jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arajar ar Paulai ha ki benta badang pentre ya kajing shnai ke Surak Haribhoi district. Banyada ni kinu kajing syak pentut ha kajing shnai ya ke Surak Shillong Western Bypass kebelang ya caprang kajing pentre kameka. Nakaliang district magistrate Karibhoi ula penjari da ka kendon an ka kendon basis pa andro pulai jongga BNSS hagi benta berangya kijing shna ya kanek surok haga district Ribhoi. Nakaliang Abhilash Baranwal u district magistrate Karibhoi ula pentep bela penjari kini ka kendon namar kijing yo jing ujor nagi bor jong ka NHIDCL PMU Melim. Halor kajing mi kitra jangka jong kishnong nong kendong ha ka district Ribhoi kibala pentut kajing shna ya kini Surak Shillong Western Bypass. Ula pente bro bawa la nakaliang ke sorkar kelada bansiu lut ka bailuk kesan cikitra jaka na kebenta kajing shna kini Surak. Ndrai om la abantip na ka egadau bagi tra jaka kelami ban pentut ya kini kajing shna ke Surak. Kumta baneda na kanung kajing thot ba kajing penslam kajing shna kini Surak nakaliang district magistrate ula penjari de kini kendon na kebenta kajing adbed jong kakam kaban pen mentoi pat upat ba balada don ki bapen khen kini kendon ken ngat ha kini kendon an. Ka College of Community Science, Central Agricultural University Imphal, Tura, ringkat kajing lang bat ka ICAR Ninfet Kolkata, ICAR CICR Nagpur, Deen Dayal Research Institute and ICAR Krijav Barakpur, kalaple perdaya ke National Symposium, Threads of Heritage, Exploring Traditional Textiles and Natural Fibers, hakasiba arjong katayo, ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences, Omyam, Ribhoi District, hakabakiriw Shampang na kaleng, kilawan banya shimbanta, hakanike jingalang. Ban penina mi kijing than ba kijing shna ba pher dikikti, badu manang ay man siya mi ginong thanjan ne kaleng kijala kari. Ka College of Community Science, Central Agricultural University, Kabadan Hatura, Meghalaya. Hakajing trailang, bad ka ICAR NINFET Kolkata, ka ICAR CICR Nagpur, Deen Dayal Research Institute, bad ka ICAR CRIJAF Barakpur. Kaleple perdai ka National Symposium, kabajar kerteng Threads of Heritage, Exploring Traditional Textiles and Natural Fibers. Nadok arpunyo, hadok arpukandai trek ukala lengkot, hajar arpusan. Yang ini ke program lepenlong hak pelau jangka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Omyam haga distrik Ribhoi. Haga sengi bela peli perdai kini program lawan bani shimbenta do Menteri Rangba Kejala Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma haga jinan langru ka Archana Chitnis MLA ka Burhanpur Vidhan Sabha Constituency u Atul Jain General Secretary jangka Deen Dayal Research Institute Dr. Jyoti Vastrat, Dean ka College of Community Science, CAU, Tura, Dr. A. Mishra, Vice Chancellor,
ke skol ba CAU Impal nalor kinong Thanjan ba kinong shnadik gikti na keleng ki jela jongari. Habakran akan kesmi ukonrat kongkal sangma ulapan paga ke jingkemen banedan bentalang akan ke program ke bab inam bat ban kentio ka kam than ba ka kam shnadik gikti ke bemi na keleng ki jela jongari. Da ba keduru ba ka kam than ke de kawen ki kam ke balalong tenrai bat ke baru spa ba ke jela Meghalaya. Ulang ru ba ke jenglong kerpang lor kesap Thanjan lang ba kiksai ke jeng than umen barim. Hawathan ya ki jingking jeri ha ke jela ha ke ba ki pateng jong khasi bajentia ki leplut ba ke por ba gabor bantan ya kini ki jingking jeri. Shosho ulapan benai ke jing shimkia de sarkar jela ban kentio ke jing penmi ya ki karkhana siaj. La Pleru ya ka Cultural and Textile Exhibition ban inam ki tiarthan bagi jing penmi ki tiar basnahi ki ba penmi keleng ki jela bala plat ru ka souvenir jang ka National Symposium. Thank you so much. Next, I would like to call upon Shri Reginald Kiang. You see, being able to recognize this aspect, the importance of the traditional textile and handloom sector that we have in the northeast region of our country, and giving it the importance and giving the recognition to the artisans and the weavers who have been doing it just because they have so much of passion and love for it, and not being recognized at all for it. And today, being here on stage, in front of Honorable MLA from Madhya Pradesh, in front of the Chief Minister, getting a small pat on the back, I think means a lot. These are small things, maybe very normal for Honorable MLA and myself because we keep doing this. But you can imagine what is going into the experience and mind and heart of the person who has never experienced this before and being recognized for something they've been doing for their entire lifetime. So I think it's really amazing and it's really good and something that I really appreciate. So yes, you do deserve a round of applause for that. Also, I have been talking about this a lot, that this word weaving, you see, I'm really, very inspired, I should say, by this word weaving. It means so much more than what, meets the eye. And when we talk about the textiles, the traditional wear and the handloom, you see, it's not just weaving the clothes or the threads that we are doing. We are weaving our history, our culture, our heritage into this. And that is what makes it so exciting and makes it so unique. And that is the reason why, for me, this is very, very special. All of you who are involved in this, remember, it's not about just a livelihood. It's not about just weaving something. As I said, you are ensuring that the identity of our people, our culture will remain for generations to come. And that is the real contribution that you are making to the society, to our people, to your people, and to the world as a whole. Because the world will see this entire aspect of the culture and heritage and the identity of our people through what work that you are doing, through the weaving that you are doing into the threads in the clothes. But as I said, while you do that, you're weaving our culture, our history, our heritage, and our identity. Habang inyapet biang ikukubor, ngin pinkan mau biang sajasin ya kimat bakongsan. Menjur ke sarkar jela ya ke jingpin ke latama ya ke service rule bat bantau ya ke PTCS. Dan jingtmu ke sarkar jela ban pentrekam ya ke uniform civil code ha ke jela. Tap kerteng ki kertong ban aireng ya ke election MDC syaka ke HEDC bat JHEDC. Mi kipat ba kathan bernihan ban penrem ya ke jingbom shinkia ke sarkar ban weng ya ke jingjaklia bami na ki karkhana. Siapen ngat sangut ki padar salesian ha ke contempt of court. Yo jingbet ke jela ban ti do yong da ke jing start sayan. Bat rengkat ke duai pirat ban roi ban par la penkut no ya kale enyam soje.
Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District akaski palay jong katayo kalalet a jingarap deki marba mardi rengkat bat kesong pisay kaway kalongying hakasnong tenai kabadan ha Southwest Khasi Hills District hakabakane kalongying kaladu no yaraka yengsa nakajing syabamdu hakading. Ka FKGGP Southwest Khasi Hills sakalai potrek kula lengkot arajar arpusan hapok gejeng lamu bak genes Jun El Nonglat. Kalalit jingo pada senyang degi marba mardi bak kesong pisa ya kowe kelongyeng hakasnong tenai ha Southwest Khasi Hills. Kabadan kami kejing rap hadian mengenai yang joki bat kijing dan jin ambarok na syabam do lut hakading kabelaja hakakat potrek kula lengkot arajar arpusan. Kani kelongyeng kadegi join kong pada pelajarwa baru pak famous CM le yang don arut kikun ibai ba Arsenal tam bat ibai badang sau benai. Na kaliang ba kenas Jun El Nonglat ulaya wer ya baro kipat ba na kisang halang berkiriu shimet kat kibeyo ileng ba kilat patai kubor kiben kemensi merap lemba ken led ban ajing rap ya kani kelongyeng. Haga joko por ulebut ugejeng kerpat di Kebor district bagani ajing rap lem ya kani kelongyeng keberan kam shisha kejing rap hakum kani kepor. Liang juga sing por kebementan kaliang jong kaseng UGP ngilai hiar haga nega jaka po nega sinong tenai haga jing don lang jong sekretari jong sinong ti hoi siang le yo I ba naduk kini ki tayo ki belak dep ka jing peluk ding jong nega ying kasem ke ba hapo nega sinong ti na kaliang jong kaseng nginom la ban susong klikti Henry ngilawan nega sengi ban ya don bentalem batki ban nok senyang kakum ibor kijing la kajongi ban ya don benta rengkat batki nginom la ruban ong ba ngini arab kambun Henry ngisu yarap tang kadak kabarit ban ya don benta ban ya sok tilang batki haga bakimat e hukum kenika jingjia kaba hidu no ya jong kaying kasem ngisu ban ai kublai ru ya kasnong tenai hang ni kabala simkhia ban pendeb ban yarap ban pensnai kenika yeng kumjuru yo MLA bodon burom jong kenika konstitusi mokorwat bola no senyang ini gitin ban nakaliang jong aseng kenika long kajing kerpan ba kinu no ki bayu I lang ba kenika lat lembak kini gilat patai kubor kebana kayang jong seng ya don bental lembat ki kum kaying kasem te subha banes no ketilang lemba kini kaying kasem kebamat ibu kum kini kijing jia kiba kajing duk no kajong ki ya kaying kasem haringi sultanat ba kini kijing jia kam sem adon no kini jing mensau keba susi hagani kaying kasem harai kajing duk no kajong ki ya kijing don jing em keba ya dai ba kaying kasem kajong ki Od na guys, yang ka sinong kajungi kumulong kitkam yung ka sinong nila pagpawi kata kabarit ya kabang nila ya persang ban sina kan kayin kabalong malu malah tang makin yo ya ban sa te isnik mana na por pa mata ba kalian yung ka FKGP nila kongu ya kaban wan ban penpolem idak ibarit yo ya kaban ayek biar hati por pa mata terkabat kajing no donation ban ngej ba lang ba kani kajing no senyang lem kalong kajing mentoy nagta kani kalong yung sem kla duduk no ya kaying kasem Da kajing temu banyak kenduk lang bat banyak itu itau parakur hakasni palai jong katayo kasengkur lapang pelun kala penlong ya kajing kenduk lang ka basisen sisnam hakamadan jong kasenong dihar Haribhoi district Banlum banlang bat ban penek pensa kajing itu elaki parakur rengkat kajing telilang kum kawai ke kenhuan. Nakaliang kesengkur lapang pelun kalayok ban penlong ya kajing kenduk lang ka basisen sisnam ka badai ru kasien ka banyo. Bakum ki parakur kini kenduk lang manimbir jengmut alor ki babon kimat ya kabala penlong hakamadan jong kasenong dihar haga distrik Ribhoi. Haga ni kajing kenduk lang kabala penlong kerpang ru bani itu bat ban penek kajing iet ya teli. Lawan ban ai mensiem ru da ki kinyirang ba jong kakur lapang yang tak Dr. Didi Lapang ubala siya magkabantang kabakraw pan ay kikantian kentukan pam. Haba ajeng kran na ganang ni Dr. Didi Lapang ula ay kublay sinang tamay kabasok ya baro kiparakur bakin ng Roy. Bat hakajuk kapor ula ongru baki di banyat ya kalenti jong kajing itali bat kajing snurit.
Ulong ba kilong keme kilong kepa ki khun samla ka kur lapang. Bagi dia banyak kelenti ke bahok bagian terai kinung nugi kam da ke bahok bat bagian dai bandon ke ketien ke bagi ong bamla banai nriban tristom tar hadu banai yo ban khet yau so jang ke jingjop. Cucu ru kum ukni rang ba jang ke kur lapang udok tadi di lapang ulai kublai kerpang ya brok kinong ket kam jang ke kur belanang yai tristom ban ba ke jing ket kle ban pe ke bahak kamiat ba ke jing klam da kan randian. Hagen ke singi la penipu ipeng ya ke jing kendo lang da ke jing roi ke jing shat da ke samla bat ki habret. Bat lepun kuk buram ru ikinong kit kam batamai jong kesamoy terikam arhajar arpusan hadu arhajar arpupra. Yaki bala jiet u ba tengshan lapang kumu presiden, ba Ken Rowell lapang kumu vice president, ba Yate Lang lapang chief advisor, Dr. Didi lapang advisor, ba JW lapang general secretary, ba Albertus lapang naluar kibai-kibai. Kentin keban nungkong kebang akwa benong hangne kalong bagi day ban stang ya kalentia jongi da ka jeng snoret. Pareng kyong humility is greatness. Pareng kyong ka jeng snoret kalong ka jeng kraw. Bunsin ki breu ikalon halanti namar ka jeng sarong. Bunsin ki breu ki kala ka jeng long joki nagwasnew siya ko kamsnew namar kajeng sarong. Umta, iparanok, irao, parasnam, yung kakur lapang. Nasnew pagalong kakabuk siya, bangayo, siyambat pi, hakan naka, por, kaba, jisnem yung aklaya siya prang. Doon makali kerta ka jonga, nagiwil ka pagiwal, nagiwat kinyoki, bagapulay, maka kata yung kayay bahaw April yung ano banuan kandap kanday po sansnem kata kamot kalaban dunaro ng ta dinray ngam nili kata tangma ngalong kaski ilabun laday kaski songkay ngay kublay yakitoki nung kitkam kapalalay no lalor langba keding kamau latur lembah kecingnya baro lalur nanti pakai beriu pakai kam idon kam kecing yasha idon kamru kecing tur siaprang bak kecing banum paiden banum don kecing paiden beriu ba paiden bunsen upai sakwarandin mereka idon beriu ba pai sakwat mereka yai dah kecing slur bunsen kajing slur kapanong yo breu panong ubajop ipe sondong kali kajaka lumbaki kana yasopa hangi ka bejai jai iklet yaki jingkusa barit lekrani Nong gawe Niniwan man yasam lang Siyeng sisang kakulapang Ikikik pa bati mama May ipa no Karaj Marwet Sojer Committee ringkat bat kador baraj Marwet hakasi balang jong kata yau kelapun kutno ya kali niam Sojer bat ya kata masa Sojer kebala penlong hakamadan jong ka Kendai Mer Baridwa Haribhoi District. Karaj Marwet Sojer Committee ringkat bat kedorbar Raj Marwet. Lepun kutno ekali aniam Sojer bat ekat tamasa Sojer. Kabelalong haki arsmi haprim jengku ipiang yang baka penyata tiam kedewai kepirat bat lakit bogit ruyang makipun dihajar karaj kumjo kisnong kitau bat kejelai berkawai bakit nang roy bat kio nakawai ke Porsche kawai pat. Ya kini kali aniam lapun long hakabaran jong Kendai Mer Baridwa hak distrik Ribhoi.
Ya kali aniam sojer sedang hak arpu pratrik ukula lengkot balapun kot pad hak arp kundai trik ukula lengkot arjar arpusan. Balawan manishim benta bat ai mensia megi kun ki hajar karat merwet da Bimal Saikiau Chairman ke Mineral Development and Development Corporation hak baladon gi ko beper. Barak arp kundai trik ukula lengkot pad lapen long kali aniam legba kejingnya ban ai buram ya ulei surnia bat iki longsan mansan ki barim. Bakin kurku kerdo, iki jungtung jeng tep, ban roy, karat berok kawai, bat ban yok ban ket, ya usok nengkong, boleh terus tom berok sisnem, bat lagi sinem ke banwan. Lawan ban penlong ya kejeng lian niam makan ngesngi, da upa iam karat, uken siam, ubasan nongse, uba nathan tangkiu, nalor kibentri ki hima melim karat marwet, bat kilong san mansan. Hadian bala pendap ya berok kejeng lian niam berkejeng ya kok boper, nak kaliang ka sojer komiti, kelas samru ku kusnam shkidong job, kejeng kok boper. Nak kaliang usiem karat marwet ula aku beli kerpang ya berok keledan bentalang, ban penpuk penpiang ya kini kalian niam sojer. Bat ban kitbok keduruyang gi, kon ki hajar karat, kisnong kitau, bakin imsuk imsan, bakin nangkot nangkia, bakin nang roy, bat kio habrok kiliang kamtam bakin kesnam, kalong kesnam, kababha nak kebenta barok alam. Mereka lenyam dari kom, kene kata kom lenyam betul ni, kene kalong penginjak aku karai, kun aja tu karai bakin suk sain, lenyam ni sain, jadi kan bakin jo bakin biang kamai kerja, bantal itu di tap di bahag bahag, kalau kau yang bersih, kita kasih ke bawah, jadi sampai kita kasih dengan community baru kita bawah, kerana kita semua ini kalau hewan sodong ini kita masuk kita dengan ini. Ini nampak kedai beli, try nunggu nungkau, lah kerku kerdok yang ini akan ekapor dan penurung yang kini ke program jungi dagasni sojer aku arpusan te kini ke jinglet niam jungi di marwet di rutemen jungi nadu di por mensua nadu por pulang pumahi bidang wanle yang kini ke program kini ke niam sojer jungi bad hari mentaru bidang penne pensa lakariti ke rustur jungi bad mencuru ngaku apa naik beli ya ki nongon simbenta ki bakarsan ini akan ngapor bad aku nong di benta bakar bad kunjuru ngaku apa naik beli ya ki nongput nong tem ki nong ruai bawan simbenta akan ngapor bad kunjuru ngaku apa naik beli ya ki kun ki samla nong kane ka dong kathaini barokawi celahi barokawi ki bawan simbenta ki wan Beni ya kasab bagi don lomba kani ka rusan kani ka program jungi. Te para lok baro da kitu kubor ni lapoi shikabakut jong tup kubor jong imen ta ka jan mir ni se shambyang la shamtayo kublai shibua.